kugira ngo wagenda hanga hari ningashi watahirira demarcation zitukoze ningashi enshare zitwatireho kugira ngo twarinda obuhangwa bwitu. Kwekwetebi byarabikurire urukwebembera ebyo bwigabo mu Itaka district Mwete Natural Resource Officer Mr Moses Turiyamureba na yambi wa polisi ya Kitagwenda nko kwata abantu mushanju ku rugo mugombora ya Mahyoro nko kubaraza mukadukuru aha Kitagwenda Police Station kujira hamudumizwa polisi umuri Kitagwenda ahasumu. Twala Natural Resource Office ngatugama nti abantu bayingiridde ebisalu twakoze twastukidde mu police netugenda netukwata abantu 7 n'abalala basobodde okwema ne badduka naye nabo wadde badduse tukyabanoonya netubakyaginga omusango gw'okusalimbira mu kifo kyotalina kubeeramu ekiri Wetland. Beine emirimo eyibakukolera aha rubazi rw'enyanja hamwe n'omugera gwa Buhindaji nko kubumba amatafari okuhinga mu mitazi 10 mitazi 2 za nyanja mitazi 30 za umugero gwe cyatugemesereze kuzayo tamunkora ninga kuhikiriza ekibiragiro bishimye kuba biragamba nibija ko yaho bato batwara mu koti kosewa bazunanwe okutahirira efshara inyanja George na Edward na nomugera gwa Buhindaji wagire mu koti tukakucaginga umushango ukakusinga no basa kusibwa emyaka 12 ninga ocagingwe esente ezirengana currency points emitwaro 3 kandi currency point emwe eringana n'emitwaro 2 mbwenu wazibazamu zona ni miliyoni 6 kandi umuramuzi ayine no bugabe bwo kucaginga miliyoni 6 akakushoboka kusiba emyaka 12. So taro kugira ngo tugire ngo ni ordinance ya district amateka galiho gali clear nationwide kugira ngo ebishara ningashi obuhangwa bwenzi twine kubulinda itwe nk'abanya Uganda. Philip Rukeigwa assistant RDC Kitagwenda yashobora ngo ebyona nibikorwa kushikiriza umuranga gwa President Museveni ogwo kugarzaho bisya ebyo buhangwa. Omwebembezi wihanga Yoweri Kaguta Museveni President of Republic of Uganda na kigamba bwakire bwize ngo turinde amateme gitu kurungi turinde ryo buhangwa bwitu kurungi kandi ite twine kurango echo kurinda obuhangwa bwitu. It is every person's responsibility. Ogu yayongera yamanyisa abanya-Uganda n'umwonga gwa buri muntu wena kuranda byo buhangwa obutasisikara ngo nabyo bibase kuturinda nyensya. So tariho umuntu nomwe shemere kurango natahirira ebyo buhangwa bwitu omuri Kitagwenda nangwa nihanga jona shemere kuba jwara kurungi kugira ngo ubuhangwa butwine nibwo buturinda.